Come on to storyteller London. Kumlay bro. Ngala da pri kumno ba phin shnai ya ka affiliate program hapo Amazon. Ti menta nga ko am kuni pi. Kumno ba phin di hapo Amazon. Kumba kalong mata ka online shopping ka kampran chibun banya ka offline shopping. Dia ba kumta manga mapiru ngila bandi hapo Amazon hapo eBay shop club bat kui ki online shopping store. Namar ko bang itip ka Amazon lani ka eBay lani ka shop club bat kui kidai tang ka platform Henry ki seller kidai manga bat mapi. Lara pi de nong snater persang bandi ki tiar jong pi po Amazon. Lara pi de nong di jingdie persang bandi ki tiar jong pi po Amazon. Nama ka jingdie jong pi po Amazon kam dei ta po snong ta po ka jela Henry pila bandi. Baru ko ki India lani pila ban register international. Te meta sho bangan pen EP kumno ba pil register po Amazon te pat ki ki jingdon kam ka ba pi haban le te piron kam tang kani ka ban kong kani kapan ka ba ar kani ka GST number pat balai kani ka bank account dan kani ka saving lani ka current account te mentangan pen EP kumno ba pil register hapo Amazon. Demda ka ban kong ngin le japo Googles nang tangin type amazon.in amazon.in nang ta pin scroll siya po nang ta hangni pinui sell on Amazon, click sell on Amazon, menta click start selling. Hangni pinui nam taban create account, I ga katang yung your name, mobile number, email address, password nang tapin click continue.
If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.